lana ke eSouth Africa ubuNazaretha esinabo bufike noShembe, kodwa kukhona izindawo uShembe okuyena okhuluma ngendaba yobuNazaretha angazange aye yena personally kuzona, kodwa kwaba nabefundisi abathile abathumela like eNewcastle kwathunyelwa insizwa yaseRichmond ukuthi ayoshumayela khona umfundisi uPetros uxolo nothi yaseRichmond eyakamuva yaseRichmond, insizwa yakwaNqethe noma yala eHillcrest, umkhulu uPetros Nqayi owaba ngumfundisi wokuqala waleli bandla, uyena ohambisa bona khona. Uma ngabe uya koSwazini bakhona omvangeli uMagubane nabanye abefundisi ababengaphambi kwabafundisi uMagubane abaya khona ukuyokufundisa, kodwa nabo kwagcina efikile ubaba omkhulu khona, kodwa nefundisi aqale wabathumelela khona. Inkosi langa 1938 ithi uShembe uyiladi step ladder, uthi uyiladi lokwehla kaNkulunkulu eza emhlabeni. Ithi kuShembe kuyakwazi ukukhuluma indoda ezelwe yiso nonina. Uthi kuShembe kuyakwazi ukukhuluma ingelosi. Ithi kuShembe kuyakwazi ukukhuluma umprofeti. Yishwa ke ukuthi uthi ungumntwana walokho kukhona usithole sewuphuza ingcwele usemagcekeni akini, kodwa abayingcwele bebeyiphuza phambi kwayo inkosi ngenxa nje ukuthi wakhuluma kabi, ungeve ukuthi umubi, kodwa ukukhuluma kwakho ukuthi kwakubeka engcupheni, kwakwenza umuntu ongacacile ukuthi umiphi, kwasekufunyisa ukuthi uzanyazanyiswe ukuze kubonakale ukholo lwakho. Sengathi ke besingathandaza abafowethu nodadewethu ukuthi lenkathi ekhona yongathembeki kwabanye abantu, ngoba kuze kube khona isivuvu kungenxa ukuthi abanye bamaNazaretha abasathembakele. Lokho ngeke sakufihla. Umuntu ufike amela amemeze kakhulu, alenza uNkulunkulu oyisimangaliso lo Shembe, in particular inkosi uNyasi, kanti uyazi ukuthi yena kukhona lapha eqonda ukuqumba khona phansi. Akhohlwa ile yodwa ukuthi ukuza kwaShembe akuzange kuze kube umcabango wendoda ephilayo emhlabeni, kodwa kwaba isivumelwano sasezulwini. Ayibonge inkosi. Ibese mina ngikhulume nge-relationship between Judaism and the Nguni nations, lezi zizosizona, ngoba uma ngabe umuntu onakayo recently eMabhida kade isizwe samaZulu sigubha 200 years sabakhona, wabakhona nemhlaba. Ngabe imvelaphi yokhokho bethu iqhamuke 200 years ago? Impendulo ithi no. Where do you come from? Who are we? But amizungena kakhulu kulokho, mhlawumbe sengaba yitopic yangelinye ilanga, kodwa isikompilo lamaJuda nesikompilo labeNguni liyalinka, lihlobene kakhulu kumbalwa okushintshile, futhi ukushintsha kwakho kungesizathu sokuthi thina esesizibiza ngabaNguni as much as siqhamuka kumaHebheru, kodwa sithema sehlise eAfrika sabhekana nezinye izizwe ezineminye imikhuba, sagcina thina siyi-adopte le mkhuba, mhlawumbe by force, mhlawumbe ngezizathu sokufuna ukukhosela ukuze sikwazi sitshale, silime, sifunye noma sifihle amakhaya. Sithe noma ke sesifike ezweni elingenamuntu, sathi sesiqalisa obethu ikhosi ngokolimo lwabaLevi, sase siqhubeka nokuyi-adopta le mikhutshana yalezi zizwe esihlangane nazo endleleni. Uma ngabe lokho kuzokunaka even kwisizwe sisha sesikhandwa kabusha, which is ubuNazaretha, because ubuNazaretha bufike kube inkolo buphinde kube isizwe. Usho njalo ubaba omkhulu uthi uNkulunkulu ngenkathi efika kimina uthi
angizokhanda isizwe esisha esizokungikhonza ngemiyalo nangemithetho yami. Kodwa uthola ukuthi kuleyo mthetho ukhonzekile athi mangabe ememukelisayo le ntabeni wehla naye wafike wayifundisa ngokuthi thina sesiqhamba naleli sikompilo lobunguni osekuxhumene noma osekuqhubene nokwamanye amazwe. Sifuna ngenkani ukukufaka namanje kunezinto eziningi esisithola sifuna ukuzenza enkolweni ezingesiyo kodwa imfundiso kaBabamkhulu, engesiyo futhi imfundiso yenkosi yelanga or inkosi inyanga yezulu, maybe inkosi uThixo or even inkosi uNyasa, kodwa esifuna ngenkani thina ukuzenza. For instance, uma ngabe uzoshumayela ngotshwala uthi usongaphandle ufica abanye babantu beyigxeka leyo nkonzo. Uma ngabe uzoshumayela ngobungoma uthi mangabe ufika ngaphandle ufike abanye abantu sebeyigxeka leyo nkonzo. Ziningi izinto like kuyobhula yonke leyo nto, kodwa ushambo khona okuyena ongenani onikezwe igunya lokuthi akuthume uma ngabe kufanelekile kunento efanele uyigcine. Kodwa nakhona let us agree to disagree, ladies and gentlemen, ukuthi ubungoma lobu esikubona bungena banda enkolweni kungenxa yokudembesela kwethu izwi esalinikwayo. The minute wemukela inkolo yobuNazaretha uyatshelwa ngenkambo yakhe, uyatshelwa nangeminikelo ekumele uyenze, uyatshelwa nangemikhosi ekumele uyigcine eLatini, uyatshelwa nangemikhosi ekumele uthi musuyigcinile ibe sekuya emndenini wakho uyoyigcina nakhona, uyatshelwa nangogange ekumele ulukhande phansi kwakho ngoba nangale kwethu bakhona basamkhimshende bakithi. Kunenkonzo eyenziwe lapha ePhalamende, bayibijana abasayazi inkonzo kamahlukana ndlela. Uma ngabe ichaza inkosi ilanga kumfundisi uMagwaza waseNkandla, lento engisho ukuthi laba bantu kade ubutha nabo awuzichaze because amahlukana ndlela ngoba I'm not talking about it, I'm just mentioning some of the things ezidala ukuthi kugcine sekwandu ubungoma ngoba sidembesele iminikelo efanele ngabe siyenza, imikhosi efanele ngabe siyenza emakhaya. Uma ngabe singasayenzi le mikhosi 1945 emzini waseMkhayidini during the sanctification and the beautification of uBabamkhulu, ngamhla sasinikezwa igama lokuthandaza umthandazo usuyise kuBabamkhulu, kungasenampoqo yokuthi umthandazo usuyise enkosini uJesu. Ikusho njalo inkosi inyanga yezulu ithi masingabothi uJesu kodwa masakuthi inkosi uJesu. Kwenziwa inkosi ila ukuthi now uBabamkhulu has done this for the period of these years. Zibalele now from 1910 up to 1935 with how many years? Ukwenza successfully ukuthi sibe khona isithombe. Usitshalile, uyitshalile imbewu, wayinisela yaqhuma, amila amagatsha.